Musik, Herre Gott. Second line Jung, Kiben sige. Ngali di ko Kiproy. Thank you, Jesus.
Oo, makin ganyan ko. All right. Oh, welcome viewers. Um, welcome to our Monday Bible study. We are here right now. We are doing our prayer as Brother Shu leads us in our prayer to open our ceremony. I, JT, Jack, are with And no palit no. here to welcome you to our Monday Bible study. Thank you for having us, and thank you for being with us and joining us today. Thank you, and yeah. Kaksigin gat ke mawula na pes. Finle may katiliye online. May kata ko tupe. Ingan tuni believe. Kaksigin gat na parang lagi ka no ting gat ritma. If akfashi kasla. Kaya nag-will. Praise the Lord. Katagani kisukunan. Sisukunan lash. Sangsukunan. Sibekaksigin ka tavula. Proilash pienga. Tunon sukunge. Kita flow ng balance in. Pasta manaki. May sham. May liti. Magigos ka. Welcome yung mga tisis kuman. Welcome yung mga ti. Matami tigi kuman. Finwangin. Naparenda na siya kumunta si skit. Or what would place go? Praise the Lord. Praise God. Praise God. All right, music. Everybody has to know. Sure. Everybody has to know. Everybody has to know who Jesus is. Everybody has to know. Everybody has to know.
Praise God. Praise the Lord. Pagmasibuki alusing umkantana, bass, alto, pasana kung weng mete wakre kungke. Nga fakya. Ngay tana ni ngamo may tusisin tako. Bass pieng, isipetana. Aro kayo manam din ito. Tati may prank, may cocktail. Ti mana ki record. Praise the Lord. So, it's been a welcome you men nagawa kaksigin kat ke mulash, kaksigin kat ke break mawo makaisi nagawa palakin to kanagi bel sing ipe. So pelo ngeflay na nagi Bible study, yoki interaction da sikya ke Bible study. So gida flay la pelo na si pastor mo nagi mulutut ma idak yang bel si los ke bel sing. Tangin sang si pastor na Jesus ke los pe. Praise the Lord. Hallelujah. Kulo kaksikin babata marsin besau. Kattikon rela lus kaksak laso. Men tikon lus kalanglan kat na siya. Tena sa posi niya yokalu. So pal kitin alana ingan na pa pel na kaywa nga alana long siyak kayo mawiyak na kayo na ki ensingila. Hilti sikyak lomona. Ngon lan kat, kalum lan kat, langsi lan kat, call lan kat, te sikyak ngala kita kayo mga. Mana wo si pata kayo nilan met lalal mo. Fin na ki kas lan kat akay kat kitin te pulisya ta kayo nilan met lalal pong iyo. Pag nga langsi na pa yan si mga liyak, fashion ngila. Finsak silok si mga finsak ke na ki mo emata la kapat las talik na tingkata pa. Sjouin si fena spella. Sjouin rela pella in kan spellin devotion la in culture. Pyro takeni la so wangin mai te fak mai reko. Met na kai wat ko itala melhor. Te ma pasta mai ta ngai karing telik na tu mai. Oi tapan ngai. Ate diksini pa. Wangin ma pasta ma ensinga te anin kayak me iloma simang liang talugan oro kuminsa tipangay makatash kya ki katakanan chingpa katinta ka akpula tikat na ro kakchekin kat sangkulon na si or any inches katin kan dila mekat sa pas ki pel chinga if our Lord Jesus in fact na sil Marta mo there is only one thing man need po masipan na painin no mechinga may makat kapu po ke may mamakla soy nasin chinga akat non ko ki maslo ma Какие проблемы, какие тема. Фокус лашайни на катм кайфан на каташке. Лейла, мы лутуши макат черки, келет я саптали мекош, постингалон кошне, ажамкуме. Шке лиенаке кипельцинге. Пангай мангалон си тапула, масинге ngataко mtawa kiksinsiya kanla, katli pukya. Kolyak ngon ka. How do we do this? Katkan tanis pena kine kitinaro masinge. Ksinsiya ka pa, kumkulyak pa kaya king online ka. Praise the Lord. No, naki ngosla so, pelmakat Bible study yo, ngosla pa, katinala na, tako maisas katin sam. Katin ksinsiya ki, si pesima, Come along from brother Ali kaya. Elmo katinti selfish. May keka na silpang Kat selfish ke katito, kaki arsiros, kalam chinga, akati akyoki, katnan ka nanan chinga. Napanang mait mainin no. Kaslan kat in pangay mo ulal talo. Lemel feedback mo, may tati si Philip mo ngukipret mo kayo na. Aki kas na kayo sa mga ito lilkiyo aling katla so. Ten pangay makatas kaya. Kung may kati fakya may tsi. Kung pinti riti kaslan kat. Kung pinti mataki kaslan kat. Kung te kain kalan kaya. Kung nan ko kung fak na sin may. Kung may luti fakya may tsi. Kaya masama kung mikunaro. Na penang Bible study la so. Pel na kayo nga
alena pinsak mo katinta ko ingan lakat pinti siya katefak wangan luslo ma kumpine fak na kumfakin kashikat kaywa kalim la kum mataki kas kalim la kum tifas na order nge kum tifas na mata na long kum sumriti ana church Perea at a long it sumriti pe kaslan kat talin kat prupia la melus long nge so for me and you nga kum ta long kaslan kat ko katsum na law man na fulie ngai ta nga kan fak nga simit ma mit ke nga wialo nga tikan sumalu flo ko ito la me faka nga pat wialo pin siak yak sikak God, come slong kas, when praying, somne when la praying lo, palin siya kiyaksi. Pamasing aliyang pangay, kat kanain ingan kin kitinta ka long, halan na ingan nak long, payo muna kaslan kat manil, iko, kaslan kat il kusro. Kumena na palakan na ingan nak kakalam lum ke, but me kume me luslom ke kumlong. Lusa pa, katlong mo kayo na, ita mo kayo na, awain ke mula. Pangalusla. So when it call on devil, singin should be careful, katit ta taring mapay, at Jesus Christ pa mapay singin. So mga kumas kingin na pa, sinsiyak singin pangay. Reading mo yung pinakanta ko na natas kitin takaniliye, kat pinili ke kalatiya sapta limekos. Pasingalon kosran. Kadam tahu kian cuma. Kalau dia lima kos, singalon kos, kadakan lima tahun. Alright, mga fak, okay, siapa ni? Jesus. Siya mga faka painge, sang tangon matalin kol mo lawasan, ay tiya lang ni kwe. Siya fak, siya kat samram kin mga. Asmat kan fak? Among bitte kay ba taro, tari kay siya na. Siya kay fak ne, siya Paul, praise the Lord. Ano manap siya katetin na nakuha. One kind of something. Paul, manil coin Paul, wala Paul, manil pasimusan, to tisol na may tiyan na tayo iklain. Praise the Lord. Now, Paul na sin metkelatiya, sampram lala pa, pangimal pa ko, papilngay makatpak misigan na sin met na kayo. Pangit sampram lala, so katit ko, kinek makatya suman na suman. Mama kaslan kat, katit tatarla, kaslan kat inspired in spirit of God. Hinta ko kesa na sin may tayo may lotoylin bakain. Hinka naksiwasin, hinka ni kesa na sin. Lan kan kalim ke. Now, kaya ngayon, iplas kayo. Ki Paul papako, Paulin mit kalan sabsi, il papako na melak kuma. May iplak kum na kima Paulin pak na sin mit kalatiya. Kalim la me kuneso. Kung kan fakpe, korek makin. Long ito korek makin. Alright, halen na ekran ito ko tiyopialo. Siya inin matayin kiuman. Kita pingkat tisang na siyum, nakatsang ni. Pangay Kalisam ya siyan yan siya nga sang mopilan talan buin. Alalalmit met siyan yan siya nga. Long, el takoke, kime? Amin, lalal pong el takoke kime? Long el takoke me longan, kaslon God. Kum kan fakbukan. Siya, cool siya. Tolak mo na yung kalong kata-kata kuflin. Ator. Lalal pungil tako ki long kaslan ka. Long kaslan ka. Hitela kaslan ka. Mulkin kaslan ka.
Nakikumlongangayo. Katin ti palila. Katin ito makina. Long makina. Katin kolyak ki. Ngon matan. Pangay makate, sang tangon matalin kol mo losan, ayin tiya long lanikwe. Nakatkan pani na kisingalya pala, nakilongolo nakatliki, fakulan ngon mara. To, katetis, ala nangit na limangan min. Ngakin kalam na paisa, ngakin usikitin ka, ala nakalin na paila me, paipala fak na siya ngay. Now, pakya, siya kan kaya katla, kataro pakya me, katiin, kailan kung saan pagyangan matalin kulmo lusan, ayin tilang nganikwe. Now, pangamasima katlutu kyangan. Katinti, ngon ko kaya siya namin, kung hasta liksin natin kat, kumitaw na paye, kung long pele kasle. Kung kaya nakataya, pagyan na si Mitsima, soon na ito, kain ito, ke? Kung meron pagyan kalam ke. Ilan ito pagyan, kung kaya nakataya, ti sentence ko, kung kaya paklala, na kumaro pagyan, may kalmen kulyak kingon singa, pagyan ate singa. Siko, ito ko, hash matawaksi, hash taxi ko kaya may ninanurik. Na kung pinipak tupluman, kung tupo kaya na kaya, kung pintakan la, siya may itma, ti ito na pa, ti wiyalu, sa kaya wiyalu. Na kung may nakuntakan na kaya na sila, lekulyak yung on kaya. Man pepalalan na kalam na pa, wangin malos kaya. Katinti flaylay ni question, ngay pa kul ka to. Ang on matalan ka. Now, kikasing this na tiko, and mo walk in the spirit. Kalam ka to pe. Walk in. How do you walk in the spirit? Pangaksin siya kingan. Kaya katsum na kitupan. Mat na kayo wasiko siya kinto. Pelin nga pangay. Pelin, wow! Nga matan na tiwi siyam mo. Nga tapan na nila. Manapay silang online katikesta. Nga ito. Tina nga tipas na nga ito. Lamig katil pa ako. May pangay. Katili mo ngu kipret mo kayo na. Akikas na kayo. Pangay mo ngu na kumlain na kayo. Alright. Piense nga. Led by the Spirit. Ini na yung kalam sis mo nga. May katin mo ti fulfill lang kulukla ni kwe. Katilya ki problem lasho. Katilya ki oya kuluk lasho. Katilya ki asma kunesho kat pilesho. Katilya ki kati long papanine. Katilya ki kati hakus mit kullasho. Pinne masa pineno. Kaya pastorino il chernasi. We. Kulon si papa lang na policeman siya pero nangapuroy. Papa kasi yalente raktaman siya. Pantitiket yaw. Kung lalal pong ipagkasi siya kiya pa kumakumkan proin silkat, lenaro, wikumaro makuluk siya. Siya kuman ko kumnan ko kun siya silkat, lan kasi kumduti kumkan naro kuluk. Paano makumera pa? Rela, registration na. Rela, insurance na. Pero, napangil party, nangayala na nga, papa kulon na malap. Kaya kung tilalutiyan ang siwas, paye, akos, amay nga talik siya na tumaraw, nga kanan lang sila, nga kanjala, tidang ilya lang apin lang siya. Na ipin siyak siklay, pangay tanga, may nga pransing papalang ilkasa iya. Kapangay makatas kaya, Alright, cut. Topan and fasting na. May nakawa. Isam kaya nga paka. Kikatas kilalal pungi, kikat mo kat kulyak kingon, ten tem kul matayan katalik sa subukit mato. Te wall. Alright, cut. Sitop simitan. Sang may kon. May skong rin. Kisa usot may skong kung pinato. Kaisi. May non ko ngati kain may nakaiwat may sukupan na. Well, kulo malap ana si sangan chinchi may tanan to po. Elpinti rolat pa kumsang. Bye.
친척 성방에 고마럽게 고민 골력 경험 런가 게몰라서 for 루티메이터 허터럽게 그tin 캐슬 런건 골력 경험 런가 런 칼럼 기 마시네 하드나 칼럼 language 게 하드나 칼럼 기 statements 공에 쉽게 플러글란 기시가 런거 오케이 mga fakapangis sang tangon matalin kol mo losan kumara pagka kisinsiya ka pangay kumkan liyela matawat ki sang siya sangan katla sang koko siya ke sang ngon matalin kola kal ko kal me pa hasurik malas ki makatil pako katikoy lang na matana hini na inurik masi Hilti inactive, hilti passive, hil active, valakila active, active mo muna kilang silang ka. Alright, kaya kung pasangan, taingon pa ko'y kumarap kaya, kung sang pa kaya, kung parati, nasir, pay. Nasir. Malan, ngon ka pangkal, katipak pa kaya nasir mo ito. Kalau kisin siak singai, okay, kumkain kasing ni sakatay yamin, paye. How are we led by the Spirit of God? Kataraf kya? Pujaski, kung di ki pujaski kata, sangonin. Eric pa kya? No. Kule mitliki kum topan. Long masing kumita la kum koin nikin fakya ta kum mol kun. Sang si pasan na Jesus. Kum koin nikin akata ya kaya. Ta kum mol kun kum meli mol luman. Kum timait sinameta. May tel ya kaya. Kum pinikin fakya wang problem ta kum mol kun. May tabong lang kum nikin. May chibya na fak mo kum nikin. Kumita may ngalike mol luman. Alright. True. Tigin true. Forget top luman. Ki mga liyo nga mo action la so. Action. Sibe vaccine siya siya. Kumara forget na sin may timo. Pangakolyak yung online kata. Katkain riti. Katkain long. Katkapin fact na sin may timo. Ta piye orik ma si. Confirm orik ma. Piye. Orik forget. Madagi kaya? Wala, may siyamamay ka na siya. Oh. Matil siya na, tanga. Madagi kaya? Matuwin siya? Sang may kan siya. Alright, Melin. Hi, mit na in lom siya. In kalim siyum lang at tim tafak na sila long afat ko in mo to mit lom apat lalmik mo ito. Long ako ye il chipena ki il talik siya natin kato. Kalto. Kumkan susiya. Ngan mo lan mo. Isla may singan sila lang. Kapak pelikas lang ang chilpe pak. Lahit siyak singa mo Melin. Katolik na tingkat katito. To kate fak po kaya na sin may tsaye. May matiwi kumalu, may matim talon lom suman, kumera po kaya lan kalam kaya pangayatin kulyak kingon. Kung gito na il support masi pa makulyak kingon. Kala im. Po kaya katorop kaya may tan kalam kaya man mamainin na si pangay. Kung dali oule, mapak may taule. May tatakala na pukuko kay yelu atolo. Pelching ay may ta oule. Il coin patle. Il coin teorama kunen. Messing ay. Il tinakulyak yung. Il kulyak yung oror. Kilang sila. Now, tupan pa me. Kamelin kung kailan kiksin siya ngay. Pamaan me tangil mo. Mga fakapay ngay. Sang tangon matalin kul. Pangiksin siya ka. Ngon matal. Kumara pa kayong kumpasangan. Le kul kumpaka. Piye ki mo uluman. Mga samit God fin receive Christ. Lalai fangi ka God para God kon me
is ngon matala min evak ke si akorin luwo fo singala ko evak mo siemit mawangin ngon matalya ro el fact ang katay namit sa ngon matal cha shinel el kufanen is musang matakaw sin ngon lan God. Sang scriptures nga na meta lalan wiki met na kay wine boy ladien faktan long. Siya korin luwo fo singalakos. Al praise the Lord li pangema finemelin el testati to ko el read. Naro el fin kit to puk mga siya ko elet to puk kilalmet metlalan. Men wain lalmet metlas. Panama katili kesta. Na panang ewo na into ko kikas. Kaltupan. Metilya ka. Kung ta ko kitupluman, fina scripture shipping kasher. Wona. Lo. Naging nga pala me ngay to ke ben mo me mana si fena finga ikaya finga mo finikaya lako na pai na ngan tero na Finash ka receive tar Christ kete to tari leke sa nasish kitini to ki bel si moash ngon madaling kata. Na masifan na pakatin na non-receive Christ na pakat konis ngon madal si ngayon. I'm thoroughly Latina ito lalmet mo. And Harpeto, praise the Lord. Ngayon siya, siya, brother Shu, tikin Shu mo, break mo. Rolo mo, payayin na payayin. Melin, mo, and receive Christ. Payayin na payayin. Harpe, nga siya nga alo kaila, kum kifak kum ito alam mo katantaro, kipelo, kisinsiya ko ang, kisinsiya ko ito kung nakatang, kung nga fact to payayin. Fact na tingon pa nga. Alright. Kal. Tikin na na. Ulang lap Praise God. Makina fak mo singa palaki. Liding January. Liding January ngamo au tolu mo gi punga. Ngajak norik mo. Ngarik mani esamak nangat kauya January nangat kauya do. Totoo lang nga kaya na nula na pa eh. Ula mo nuk nga kami nga sa muyalo ko. Na enan tuwas la na nga si venanan kasi kasi vakpie nga ole. Tako pensikil tu yang Praise the Lord. May nga ole ko. Fagya nga pero liksini na nga orik man nga liksini na paroy nga Praise God. Wow. Nga proy me inwang le inwang le o le si Praise God. nga tebe na le to la mengero benji director nanga Wow. flaga among nga to ga wiyan Thank you, Jesus. siap nga to sense right yan nga to ga na valyang ni kiti fush ne wayang inalle focus na pa insiya okay Wow. mana ke wa nga sibu ke pa ta go ke ti fush ni se ko kisen Praise the Lord. nga sang kudan jin kat na pa Wow. Praise God. Thank you, Pastor Lord Jesus. Li ka lang lang kat na siya so. Kat li kwela so kifak mo. Nga ule. Nga totole. Nga teoro. Tari. Sipe. Kung kulyak po kya kingon man kat. Paroy. Papa. Ngayon no. Eliki. Nganum. Hinin no. Kung ta ko expect pel na kayo. Pel na kayo at encounter lom na ki takay nila may talal po nga takalom na ki shoot min lima pa yo. Has mo ko may receive. When me, pa pala fak mo kung pa ikes na.
Kumpay kes lang takon. Min kumpay kali yung tiwuda. Kumpay pinayas ngay kume. Pero ang kakulo na singkat lang. Ang kain long la. May silso na sunen ngay. Al kain ngay na singkat la. Yen na kayo pel na kayo kumpay pang na singkat luman. Para kumpay na rela makumera. Praise the Lord. Ngayang ang napayikiksin siya tako. Top mata ko ngay. Masimita brothers tikin true back mo. Orek ma action loman. Mana paisi. Mana paisi pinay kwasi ngay parela mo klila masingaw. Ta ikwasi ngay el kolyak yang online ka. Melinil tako. El back mo. Ilan pornake. Tikin na ina. El takakon Allah. Bayak tisap ng tuya. Howli. Man anak lala. Kete wialo. Kete te koke manasla ni kwe. El pano sang na kiyan singa ilan te yore lakan sil ilan te wang laliki long silan kat ilan sak nas ta manasinga e panang el kon chupete wi. Hey kes na silan limo ngay ngasumta wan na malatin si. Next time ilat lanon ko len paroy ke. Lang, oops. I can justify. Te wisi lak. Absin lak ko. Maki nga totola. Basta malamit na kalay. Dali to. Ang baik. Alam mo, kung totola, kung may turek maupe. Dani kung wiki senri. Makumro ki senri. Mungukumro ki Bible translation na kan sangila. Wan mako sangimang. Praise the Lord. Now, Shaknash ma may kita ko ke. Matan walal fungi ngay. Kula ang chairman sa ngay. Matan marsin ka lang eh. Kula na singkat kimpel. Kumdali tala. Kumdala ro kat sakali eh. Kumdala ro pelom sumdala. Yok ni ki papa. Pangada na kikis la. Enlan nineo. Katinan tinalan na akpala ti katlas ro. Sangkulaw na singkat. Ki matayin kiyas ka. Matayin wiyer. Matayin inaluwa. Man urik ma el talparo. Talparo urik ma. Talkain ti sampe. Na ipal na ki ma singa share. Devotion si. Nga wala mi chiko share nga pa mo. Let us preach Jesus without preaching. Preach Jesus without preaching. How do you do that? Kung meron po kung preach Jesus without preaching. Maulkun lang siya. Mother Teresa larana, somni ki siya ulalamana ka, arana, nakinal mi siya. For more than like 50, 60 years. Katabanam tawa. Aspe, top sila la. Akiyo, sang may kansil. Praise the Lord. May tinta kapan ko na Vince Toilet, Ian Wakna. Aw. Praise the Lord. Praise God. Me ngakiwi pa na me. Dafilama, brothers, sisters, / Nefaclataria. To me, you do have to live it. The Word of God, man, hear it, read it, live it. Man, the fruit of the Spirit, it's a gift from the Spirit. But what do we do with it? Do we bear fruit? That's how we could show someone else that, man, siya may mati namatay lalal fungiyo kasi siya may mati namatay naluwa. Long say means la kainin mga mana kayo me the fruit of the Spirit. We need to when the Spirit gives it to us, it's a gift from the Spirit. And what do we do with that? Do we bear that fruit? Do we bear love? Do we bear kindness? If we do, people could pick from that. They could take that as a gift from us to them.
that is what I think it is, a gift from the Holy Spirit to us, to the people. Mit manikun keo, min fintalti na riti kaslan God actions slash by me fakik. Praise the Lord. Okay, pangalan. Panangan. Thank you, Pastor Jesus. Belum malapak yun. Alright, mga wipen na top ngayon. Belum malap kito po. Along si we iplok ko. Iplok yung nga mga static yung mga yoklik yung may top ngayon. Tasok to. The same spirit. Politika to. Naro, di mapakantin. Top to lu ka akos ngayon. Di mapakantin si pangay. Masipam na. Kateta ko nakitop sila, Sister Melin ngayon. Wengen simit kan kulyak yung online kat, El Pinte, Riti John, Gospel Tolu, Limekos, Onkos. John Gospel, Sapta Tolu, was Limekos, Onkos. Mat na kayo makan read? Nga we come read? At read? Jesus el tabuk. Nga fact na pa yan assume. Siya may telpintiya, Isus na ke kope ke ngon. El kopla na in ilyak na in tok silent God. Onkos, sukyan siya nga. May siya Isus na ke ikwe, malon ikwe. May say Jesus leking on, malon ngon. How do you lead? How are you led by the Spirit of God? Siya may tilkanain to born again, to receive one like God. Kilalal pungi, kauliya, aknas nas ke baptize le, ke receive me sanglan ngon. Singkat me. Siya may tilkanara orek mawo, ilkan sumne ke faslongol lu ke kalat ya saptalongol me kas. Kung kain li fa kungan ke maulalan. Pang next question. Kaslan katila kataye, inalan na kalam kite poloko na nakimalay melpa ko inalan na pusher, katin makoin pak na si Maitsi. Maitsi ng long ki online wala, show na kana long na lang min katete sunoro na kumpa Maitsi masuno na ngalong malutut ki Henry ngalan na nga to, kumka nakman sa kataye na siya. Ngayon ra pagya, ngalan na ki wikol yak yang online ka. Ali, kaslan kat mo. Kung finisius laki ikwe, malan ikwe pangan. Pat kengon, lao kum kanto pok lang na siya. Li, poson ko siya ngay. Kot na kayo ay sius le, ki ikwe to na kot met kuluktar. Panang lemel fa kiki tolo, limay ko siya mo. Sius laki ko fa kengon. Kufla na ilyak na ito. Masingan siyang kin molila. To shock to papen nangan masima. May tsini na len. Auliak baptize le. Elini na inasla lalpung ilal ki makatilaro. Siya malemil to korela finfelo. Kanin to poslan met na ki hatin la. Fukya porne kino. Pa masima. Yen. May komentaro nga. Aski makatas kya. Kalsangun maikan na siya. Sang mai kan na silian, ilora top sike men's fellowship. Kume place, kume wela long kale fact na sin kawak like kume siyak sin. Nakate wela praise God. Along si akay pelal pong ilalan. Yang along si na pa king along yang ay ngan kemen. Matin na tapok lawan na kil tapok ngay. Praise God. Ona king am talong si fact na sin pel. Mawiyers matako, kikolan kat kilong silan kat kilong ngkat pamukling takot na mato likiyatari. Halana akwa kalana ukak, halana lalpung ina pala, pay na pala katilbo. Ikes na nga nito mamangat ko nito ke. Nga mata yelong ulit ko yelong ulakos pangay. Nga ko na kayo mit na kayo masya ka porn na kin mising ng belsa ngayon. Nga ko na kayo kuminfak na siyum. Makumas kan katil Pwede siya, matil kanli kayak ki. Ngati kanli kalim, lalmit may makumas kayo singin. Kaya nga pena kumte. Praise the Lord, iyan kung kan kasagat ki faksilum, ki men's fellowship.
What I said was, I used to, when I was asked if I was gonna get baptized, I was questioning whether you could lose your salvation over it or not. But I found out that it was written to get baptized, like we just read. Amen. And also, if you do get baptized, and if it is necessary for you to get baptized to get to heaven, and you don't, you lose that. Amen. But if it's not necessary and you do get baptized, hey, you just went with getting baptized. There's no loss. Sao siya basa na Jesus? Ngalan na yung anak na pa kingalong top sila liyan ngayon. Daka tinali mo iyan na kain matalutiya si Pel. Iyan na tima elutiya si nasi manatikta nasis na mawangin mailita pa iye. Yeah, in other words, it's a gamble not to get baptized. Praise the Lord. Yan, God bless you. Kulamalap na singkat ke. Kipel si mga longa kang alam na yung an na paela. Talik for sa siya natos matakong eh. Ilti na nikunda siya uselo, siya paenal mo. Ilti na los ke. Ilta ko, talik natos nga, tako, kalam ke la mesi, lakat na para mga. Akay ilalan ko nito la, pangay mga inin ng ano. Nang apinet teoro, in fact, na payayaw pangay, siya mapayayaw pangay sis, kilal pong ilaro. Elahingan mapatpat. But if in fact na il teorela, ki payayaw pangay malay milpak, wangin mastaw ke, meloro kilin chaplaw. May si masangaro, ay na kilin milpak, ngayon kilin chaplaw. Il ko yung tafata baptize lang ka siya, as baptize si Eric in ka siya, as haulia ka Eric in ka siya, as preaching ka teaching e Eric in ka siya, Eric ya mange, pakatas ka misingin ngay. Pangay makatarang misingin. Katit ka sal ka kitinta ka tu samfram mawangin kalma, wangin siya na kimuluman. Makat pak ngay, makat share na siya ngay. Lang silang kat na siya. Kumin mo, fal na kilang sila. May yan mit na pos pela misingin. Fin na mit makat pangon mo mit Christine, kung mit malal, mit asit, mit fast ngay. Mit financing ngay, mit makat mo matapat ka ngay. Fin na mit siya mafaling kalam ke. Tatipet na mga. Napagkata kumin mit Kosrae si. Messi tayero, gospel sing ikaw sunan Kosrae. Messi tayero, kuminikin born again believer si. Receive Christ as Lord and Savior. Messi oron. Pagkawari, kung spend na plani, kumparela plan si ngayon, lilang silang kato, katkan syukin. Katkan alin na syukin, katkan fast na alun na mati na sangailan na katuwi. Katkan na ramakunes na manak din tira katuwi tira. Malututo. Hininayin ko. Lakum lang silong, kumti lang silong. Hininayin ko. May kat na kayo ay hininaw. Matun siya nga sampram, ngawi ko meninaw. Katakan totoo na. Pangay siya mamakulyak yung online kata. Man Jesus Christ siya mga na siya kaya, masingi, natuk mapatpat siya ngay. Pangan Jesus siya mga, mauluman ikla na kayo. Wangan ikla kilal pong ilumla, makifan na. Wangan ikla kuminita posisyon na. Kuminita lalal pong yara mafal kuminaran. Yara matihin na inurikan. Kulyak yung online kata, wangan question kila yurika ito Kumita life po, kat question ni makatil pa ako. Kung kalam ke life po, siya ito life po ko, kat question ni makatil pa ako. Alam na kalam taring ngayon. May siya kat siyak, should be siyak. Nga sumna rin, kung kain siya na siya papa, kakat na kinla kung may sumna yan. Pangimamay tamalutut siyak sinay mo. Pili, sabmay kanin pitaki, na usimay mo muna, kumita mo, kat kain sang, loof,
tao sin limi ko singin mais to singan kaul tari ketara pika mitnin mungo me kum kisin sia kim singi kemal emil fakan me mai to kisin sia kia la sto sin lem el mise lenakor el puchor me kat fak misin Metikin na inalpaka. Orik lelen kopel na kayo. Almo, totoo lang, orik mo. Di ka lang kat long testimony si penaw ko kitop sila. Kung kulyak kinon, kumera makatulong si kuminron. Wangin manas ki kulyak kinon lang kat. Wangin manas. El tina manas. Ikwesing ipa. Long kuluk lang ni kwesi ngayon para le non-kolente ora makunela. Praise the Lord. Harsh faksilong kum liek na pa kum long t-shirt. Ngalan na ki kat kawa ni ngan ki makatas ki niya na kaksak ni kat ki pastelino sangun Micah. Amen. Sham singe pa kulya kingon ngali ki spiritual vendor komitima babalang el maginin introduce you na kimo singe pastor logo pastor Leo ngon got panel makalim kala ngon got panel na payo pa Arshakus arshikosok panel Sikia ma singalan kan usta mata wek finan ko siya when na pay ka singay when na pay luti singay finan ko siya ke lusen pel na lois ni kisiyap ko yang alit ko asun ke kolya kengon ko ke water peptides nang amo pasa mo rin ngal charm bekek den kan ni may ko siya nagawain kan long may nagawa mo we Bible study ke online go theater ke ko singay Finil te gusto ko naging mase. Kati kayo nakagain pagkik tayo na mamsing. Kaya kayo niwain na siyamise. May kusay na kayo. Wangin pa na siyam kanyan water peptides kaya. Orang kingali taga sila pasal liwangay na pala. El kolya kingon ng God. Amen. It's a spirit of prophecy mauselo. Ni kinaliya kus masin tako. Ligiye man na kayo fin ni asinin na lalto siya. Ilagos na kikilan ko, pepalan God, pwedeng ilikie, ensil, mitlal, urik malal, seulal, managawa laro lang si pinain pun, pesom na pinain ko siya, kisipin, kolya kingon. Pang example sa nga coin bat na paila, akus mapapala fakwal kolya kingon. Oro, wangin na sipela siyam kunya pe, water peptides, na pensi na maganda fakyasan gat ni water peptides na fosek may kusay. Akalim nila mapay si pasikya ngay. Kulawan lang. Praise the Lord. Sang si Pastor na Jesus. Awil al pastelino no ki from singa. Ngal from nga share na sila. Pastor Leol panati akus ako may mataye. Li kati akpulat el Pastor Leo. Kinil pa Pastor Leo. Katakpulat ye, may kalansap si makatil sa pala. Inaraw masingay. Kaya na akpulat ye, ilipinas nga kaya na shuwi sangkulok, akpulat ye, kisipin makatil sangay. Kaya nga mainin, ngon makinang, ngon singan, el mol, in luni kwa singay. El pa controli kwa singay. Dali, el som, wangan el tawe, wangan may park, pag halusin itong talinod nun. Kung tako kipel si mawu, fresh man na kayo. Wangan may tep kaso sak, angon kum ki kum halu. Wangan may tisong na siyum. Lakum tako, wialu si ma, may kuluk mo kayo napakangan. Hatilya katasik yung ayungan ki, may lahimel tako ki may kuluk.
Nga pa na may tuwasing am tayo, nga tinay na Jesus. So may lutluto yung ko el kaskat na pa katin, kain sulpe falokle, lila, fakama to kumasin siya. Kung fakama, kinalong silom, kung kalam kilas may sacrifice na yok para lang eh. Kapan may si mawilad pastor layo, matawag ngayon. Wangin lang kaya tan. Nga kumas, maki faithfulness lang kat na sinwait ngayon. Talikol la faithful na kimakati lakil talak. So kung pinmait sinan kumalaw pele na sumta kung tartuwi kilang silom, kumait na yun na konsipe li katluman. Kumihinin na napay kumin konsipe li ko. Eki kumas ke kum shek na matake, shek na ardu na ke, shek na kona naklum kyan. Keep going, mga share na sil brothers root, piyenga na, wak mo, mga linga, mas ngay, pas ngay. To, kapin siya katinte wo na pati akimatan. Fin na wo, kain mo likipen nga. Kain mo likipen nga ngay. Fin na kumakpal yung mga kaywa, karangin ako yan. May talik na tingkata, ke letal al channel pak mo. Talik na tingkata ti mantawrik makulu. Pinas katena masa matefal, hinas ke mauluman. Masa mapang sinin mauluman. Ini na impasoba tekom. Tekom pa tuwi tilara makuluman. Tekom pa tilawialuan. Makuluk mas ke mauluman. Pa ini na inwang laman. Kumin kulyak kengon nan kat. Ete kelang kuluk lani kumesingan. Kum sheok sinkat. Kum sheok ano kaya sheok sinkat. El palila moin kulosi pan na mise. Kumin kan moul. Ti mapudres si pasikyak. Plan singay matako. Kaya akwak lankat. Long silankat. Long si lankat na siya sumito. Kaya parikat lain laman. Para wainin misa. Katin mo, sa fleto kat pelok na neurol. Tatikin keniklas, ti akwaklan moit. Akel si pena. Kimalay melorela tar. So moit na kayo mamarsin siya ngayon oya ka siya ngayon. Wangin manaslo. Wangin totoo lalo. Kaya kumkulyak kiyang ona. Pangay mga share na siya kaya oya ko. Pangay maro kumitala kumkulyak kiyang ona. Pinkisin siya ka siya siya. Kumara pa kaya kung fact na sinwait. You want to preach Jesus without preaching. Kung pinte tuyak meta, kung pinte makunum kan tuyak shaman, luti. Then makunum kumin maulkin. Makunum kumin maulkin. Hinkalim, la Christ yung form ki maulumantari. Nga kanak kayo kum. Nga itaw mait nga nakaiwa mamtan siya ngayon. Nga kayo liye. Ekle makat siya na paro ki mauluman. Kung di na prashuyalo ki wangin siya. Kung di na Bible study, kung di read. Kung di wita kayo nilan may lalalpong ikiwangin siya. Asipin makatil pangon kum nga kaya nga. Napel siya pa, pelin kat kulyak kiyang online ka ata pa. Katetim tas yukuk siya. Pastalinol siya kaya na siya ki Luke sapta siya nga ki Sham sukukel Mary Martha ngay, nasinlay ngay. Masima, arla na, kato kimukuikulan kat na siya misya ngay pa. Pay kat kan, aro makunesyo, haro na kaya. Kat kan aro, basta lino kung kan siya bakit ay faksilumi kaya. Kaya Martha. La Messi tapong lesi lal. Messi ki samram si makatas ke kaya pak mo. Muna mga kaywa il akula ilaro malaro Mary il mata Martha il kapufu lemil pak na sil Martha kil me il torkas kaske. Kawuna ilan rangkal nga tapula. Muna in pange. Masipan na makuluk kaya pa. Il complain.
Hilaramailar complain ko kung complain ke may koluma. Kung complain ke may kolum insya uluman. Ke rik maluman. Ke alu makumaskyan. Kung complain, kung lang si kunay klame kuluk. Mrita tal sapal kean. Fin pangay makumaran. Kumena kumikaringin kumliki. En si kumaskyan men. Kumasum na kitala si pangan. Kum sulela. Kuminakpalat ki kum yokliki katluman. Muna. Kat may tayo na nakitin mo. Napanang may lutlot siya nga lang mo na ki inkasikat ki nenge ano na arulal talok kung ka nala si Kofian. Kael, naren. Yakla pesi man, pal, orangan nato man. Wangin le top singin ne si pepak ni pakot papa si kosok lain na. Kot kon sapal man let ti complain. Matawag mo singin pala sapal. Pinas masyo po kung saplan ro yang alia kung rasi na kung pasi sapal lan ramase. Tomli papel pinon ko may tiyak yang katil sang na silan si kosok sapal kamakanol el tapong. Papel ini no lenetola. Aspe makunel. Pelmal kon, pange relationship siya mga ultimate hakisroy. Kainin Jesus. Kal nga mo, nga to ko naki hensi mga ngali mo, ngalan naking kalam ngayon, makinakitin to poklalak. Katete sulpe selfish, katete ko long kaslan katako kete nakikisinsyak may tako. Man kisinsyak ngil tako kainin no. Mait na pos, asin kala, ikin porna kintari. Il tako iki may share na siya. Il tako iki long, fact na siya. Napanang kipel siya ngay, mait na kaywa ma aski fellowship siya ngayon. Kaya yen na kaywa makatas kaya. Masih kunyas malamil pilya pa. Great Commission siya katin fale fakali. Kung fin mawangin makunum, kung tinawi sumperoy and singo sumero masingan singo. To kung kan matalom siya may proy kimit kalansa pel na kayo. Kung kan matayin lom siya man. Kolyak kingon pa ne papa tilep kafu fukimalan fela mo kayo na. Al second la pelal. Inar pellalan mata witalik natal riti kaslan kat luti talik natal ki kaslan kat paroy kainin nalan siya usingan paroy kainin nalan talik natal el paroy ki matalal pungin na kay wape pangakulyak ki online kata tipal sum na follow ni tina shile matimoy kulyak ki online kat elit tola talik natala hini no shamsham, hini no kasho. Hini no lan si belong mapaisi, ilini no long sisi. Ma assuring papa si nesi. Ma siyaw singan pasanga. Kulyak yung online kat. El sensitive na kaya, manitalik sinatin kat siya ma kulyak yung online kat. Siya ma ilita pel falan shamsham na sintalik natal. Pel falan ka la pellan talik natal. Ipoko kat metlalal pong yalu. Takay ni alu ki lain sandwich nga. Takay ni Bible study ki Tuesday nga. Has kanin pel nga kita kan. Poko wangin kilom siya. Kat metlalal pong ipakya. Kulyak kingon pakya. Kay nas na kilay ni kyas mapakya ki nga. Awangin ni kilom siya. Ti parela makat pango naule nga, wangan naule katininak din siya mon. Aule ati malan talik na tingkat. So warule ati malan talik na tingkat. Pilit siya. Tiyak palet ye. El ti malan talik na tingkat. Pangay may ninan sumli ki maula siya. May ninak tinsukya pa. Kulya kingonan ka. Kulyak yung online katil ti rek season. Nga mga luti nga share pa na masang ipelpos nga share na sin mita. Paya na paya ki
Solomon fact na sin mo ito. Kasi mas na kisimle ki pa pala ki Ecclesiastes chapter 2. Payo na pa last season. Mana pa yun si. But kikat kulyak yung online kata. Katinin na katinin sama kla. Payo pala fact mo Jesus Christ yung Eloy na si kaya. Eloy na si mo sing Eloy na si na tukya mapat-pat. Ilti urik ma wo ki post mo ito. Kakiliya mailaran. Ilalal pong ilala. Eloy na si pel na kayo. El direct mamaitin liig. Katbaon kancing working for people. Ano lang asla. Working for people. Rick Manchin. Alikalam Praise the Lord. Kaya kung talik siya ako sinating kato, kumenalong na maya kaya kumwe. Kumenalong na maya pato kumyakon, utay lamang masang kaprikum. Sang sukum kuminti, manas na ko, totoo lang Man packages makatus na ti package makatal sa pagkat kitinus. Mga nakachipya na apon May matawag ka cute mo nakum na inos ko, pero karawan ni kaya, wanchipya. Uskas lang ka, pawoy meta. Kolyak yung hangan ka, pawoy meta. Anytime mga kumlikat yak, katsawaru yak ko, manas lang nakla, so, katinenit, alam na kaya, wangan katasik los, kaya maluwa yan na bangay. Kung di po kaya mauluman, kolyak yung online ka, kaya kolyak yung lang kuluklan ni Kwesing. Pahigin na. Wangan makita po siya kaya nga laman, kumme. Aw, kaya aw, nga siya ka kumme, nga siya ka aw kummo. Kumme. Kumal ka na lang kung liksin tingkat, taliksyaw sin tingkat. Kayo klan lang yung pamulikat lang El palong si Koto. So nga lang siya kayo mat na kayo, hinkan siya pesang. Akum ti kanikin. Nga samram ki mga ito na pay. Nga kanliya. Kipel mga tirit, kipel mga tipro. Nga kanli, putses lo. Nga nanak, kinanak lo. Si Pena. El tako, pel na kayo, el tako nanak lo. El tako nanakin mo itlo ko, pel na kayo. Katolik na tingkata katina immune na nanakuluk ko oya kuluk ma aski mo ulan si mo ita. But kat control ki spirit lang ka. Kat kolyak yung online ka. Napanang katin pa si siya lang na singkat. Katinakulin kat ki mo ulan siya. Katayalan na pushes katin lekla. Oops. O nakitikin na inalpak na. Long silala. Kisipin palala ni Kuya Lalo. Manas. Wangan mas toke. Ilurik masih may turik mal tikon ti totola. Il palaka na pailal totola. At decision si mal non ko mali orang pa. Let the wialu. Siya may kisyaw lo kung ngay si pelang am taksan na siya may kisyaw lo ka. Man fak na siya mo kitinti fakinin mo ite. Na orang we ko na masing. Taki may tinge ilmal mas. Nga, toto penorol, tanga sumsiyak. Neme kumette wialu, na, well, tinil pangapakan. Tinil, title sheet, nga, men na kutti wial, ngay malon, halaman kaya kitang halaman nas na, kamatari ngay, ang tanang ngay, to siyak mit na kuman proy ki. Ay, kapag, pagya, wala ko mesum kung patang siya na kawan taga. Nga makita ito proyeki. Kung pinta ko nakita proyeki mo may makunta nga proyeki. Naltar na ayaw lawi sumalo. Praise the Lord. May fire na bakant kung di maulin lalal. May fire makaipan na. Nakmanas may toward may sapar. May toward may sapar. May tipangan plan na kata. Masya maaktuar siya tak sapar yika tak manasikat ngay. Araw kitintira makunas ngay pa. Makuluk siya masin mo ulat siya. Hingan pel na kaywa. Pinayas prap na mingan mo. Inim simletarin ko siya. Inim simletarin ko siya. Kung mga kumetor. Pinupen na siya. Pinupen na siya. Inim simletarin kasau, nakiangan mapat-pat, wikat naman. Kumli, kiangan liang hingan mapat-pat to, el tito ka main kumulam tayo kasau. Kumeftoto na yuring kat.
Hil siya maurela na kaywa, mana kaywa ngay, kumetam taro. Pangin destination luwa. So pelsi mo kung totoo la liek la kung suwari ya ko met contract na lo ang kaya minwangan si peti malum pamangan malum pa ingan haru kalensa parok lang sila gat na siyum in kalimpel na kayo kulya kingon lan ka kene Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Right? Aki wi kumproile sangkulon sin papa. Papa, kat kuplangan sa pay kat katin si pena kinek mo, Papa. Kakatin fakla kaya pala siya mo itmo katalik na tum. Kaslom, pa akalamin na siya. Kaya ngonlom. E kaya mana kayo wa makatalal kung kimalay milalangay. Panangar siwas las kaya katliyangay. Tiwas siwas las kaya si pena. Kimalay milalala. As palay katin ko, pangon kong Papa. Talik na tum ngay na kaywa. Finay talik susut natas ngay. Elo stop line lom si makumpakat lalta. Elo si mata na kapkapek. Kien si ma long si kolyak kingon. Likinan kolyak ki malong silan pela. Kat papam talkat kulo malap na siya. Kaya mana kaywa siya makumarela tari. Taki kum samto ek. Mawusin kot ngay. Kumalayla, kumewusla na kisapla. Wangin kolon makulut, wangin kolon tepel, wangin kolon siyepan na in iska in powing katla sa kilang siya. Talayla kita may kaywa kimaulas, katpinte may tuti katpinte mul, katpinte layla katin proy to katin ko in fact na sin siya may. Lanit ta lang silom na siya. Lanit ta la rekletary mana kaywa, ninanalan ta kalalalpungi. Fakat lalal pumilagil when natum lame Lord Jesus Christ. Emoule kisip in trasya makakla Calvary. Tu men yok le long chilon kat kitin par na pakla kitin men nga
Teklakat lesik kami, nakatram-tram, ilpakla, ilsamol masil pulangi, nangaiseski. Ngalila, ngon il katang lay kaya ki. Praise God. Naunay matagal sige yes. Kampare na kaya na pastor ng talk sam nga long kasi ani akay ni kinanga es makla na pay. Nga pak kinaw ni lamasi mo. Siya kuman kain akay yemet. Akat sige kum na In Christ Jesus. Condemnation. Condemnation il pinto ko, inak mo na sum, minon ko mo kung tapal meter mente malum. Mente malum. Praise the Lord. Right? Ito kaya kung kulag singon. Ko community kaya masih mo ito. Being led by the Spirit. Ko kasi mo being led by the Spirit. Community kaya.
Oila na pueden kumfin färski malong sila ngon ko kumfin fäkulan ngon färski molon kumitola kummo ke enlan ngon fin kalim long se sherbianga fruit of the spirit fin mangan färski molon you are being led by the spirit. Masing kum ko liye me orik malan
Akkuyagat kadashi. Got the phone night lang ngon nun got aus in got kaisi. The shock benzima got the fashki malong silan got got oro malong silan ngon. Ngon singe el tu fogiligi got el tu siskers el tu likunena el tu nak len kai nutjak. El dile matain got kaisi. I tu fogi pangen sima. Nak si mai sam ku timana simait ma te to ki kat mana simait ma ito ki kata el falena long si ni kwen kwen fastmate ka long si el konya ki long si lan la si fena ting long si lan ngo na pailan in fact si baret na lang Mo, too bad. 14? Okay. All right. Okay. Well, good to get ready. Dank je, Singel Agos. El pa matawayan orikle na kay walan kat. Ay tala ko tiya mashi kaful. Ang akina ko minash kisisin maluwing eh. Pagkisibin kong tiya fol kamashi. Akong first na arawiti kong naligi walik. In fact mo makashop Yamana kay wawo na sik. Awangin mainin no. Ekum tiya na aglin na kumata in kayo e ililalap. Kum sa kashop, coffee fall e kun. Kimaingi, kasing kasalak na siyum, pag komin moli kol yuruk, kol nas ta komin kashop. Kaya pe, moli nuk fash, ta komin na komen in offin ye. May kin lan coffee fall. Komin moli pe kata mayak masya in mo shwe matom ta komin kay. Hakai ekali mit na kayo siyang alang si. Kimaingi komin akay ko e for laligi makuliklom. Long. Matu ke moto na etawolek. Katay na may fin long bashik ay guess na moto na Mafa uchak emong oyerol. El fa mong oyeruk. Nasil siya katangla. Mafa sang Thailand mata siske kechon lak. Inana kinga katangla. Ingi nga mata sisken dapat ang kechon lak. Praise the Lord. Kung dalige en si ma il fa mo ilos siya ma il long si il kai. Nang il kai kum kai kat kai sige kastlal. Nakot fin de long kastlal na le kai kat ke et rad plan. Kot fin de long me akos mai fako na ile kai kat ke yaksima e upedi. In fact mo el tu luko condition sila mit sima el lukewarm elero tena me matal tena wu ngon singan in matake panang el tu fokle et tu luko tong el tawolek el siya long ikan kesta len kan ucap matake di long silan kato ilan long si pay na kot pelpos pas kot me sanging siya na kimalang sila ni kwesing kot di long mile fako the shokto helt di som ni kikot el ile tong to kiden kan ista mamakot askeng len kan ucak mataken lalo
mình mà first mà có lòng siêu rong ấy ini coste mình ngon và nó ngon ấy ilal kian singan tu lu ke tong lên cái ilat na sin na ke manu singan na ke eni mata sin la ngan ngon ấy tuf el ke mata kian ma ola fok en ma fok kum kulyak sin ngon Fin kum kulyak sin ngon na kum pakyalan ki mulum pakyalan ki maftako ki mulum man hallelujah praise the Lord mana paisi katil long si kum katil long si elikia ngon si lan ngon god ngon si lan pakkoy ko na ki share ke ko ya pa Masih pagdin na nga na ke. Dahil muli kat dahil siya masing inan kat, in ko nakpuy kat, in ko kol kat. Tasok ta kat finti leila na ke. Sang me kolya ka, kudin kolya kingon. Na masih sayan pa. When as na maluyena, kung either kolya ke ikwaya ka kolya ke ngon. Kung finti kolya kingon na kumero na makumlong siya. Eken na matamit lang God, ako maroon na ba lang siya. Halin na kyalan kimulan mo siya. So, kodin ko matagi kastan God, kodin ko matparoy, kodin kalwani na yun, Isabel lash. Kaya ko meditate ki kastan God, Pangan may tafay katle, pangan may akay kat, pangan may rakitin kain kul may mataki ngon, kulyak ke endan ngon. So, magulo na singkat, pangan ka may nganas masyengi, kikat kain ta kain tek mga kiti halin na, oh, me subenon ko masyengi ki kum ito la safla luman buli urik na tari. Me wuli ki simla min ka tari. Jesus si vena in fact mit telingan ki ma la me evil spirits ngan elos akus kos. Amakusingan ki pa ingan kin la was simla in ka tari. So, la mesi kiak mesies. Il va mo se prophet se fak. Fine amo apakuk pa fak. Fine me fine te produce grapes. Fine fix te folk. Fine wengen kaugistalls Mange na ke fine mange sikiak. Ele sek na life in Christ. Lera sek na life in God. Fine me sikiak na siya musiengi. Fine me takon na kimulas. Kadito tari la. En lasha orik la tari. Safla lasha el assured tari. Napangan mo insewo may ngad las musiengi. Job si ven ay vak. Kung fine slay me, I still will trust in you. Pangan lapan me ingad na itak las kikat me ingad las kikat takoy ni itak ki kat silas me. Kat liki ala lalfing las. Yok ay ingad las ki kat ito na paye ma katila ko lang siya. Kulo na singkat ki kaswole na kulo ki cause we got pain to kay ni lut ki gaston gat mara siya no phone. Kot no phone na akye siya siya ki gaston gat ki na Oslo musinge may akye siya na singkay siya na kaywa. So kulo malap pangan gas foto do mga lang si share pe in tafel na ma basta malan share malal fungila me gayon pela pa ngam ta share ki message mga mata ngamo tar nga share na tafel ma
Kasal message like basta malam ni. Indrakin ko in kalam chestafon. Kom akyok yung makom long sing ni. Kom flok le riti die fruit of the spirit die 9:10 Rome 9:10. Bangin kay nakikot. Praise the Lord. Okay, praise the Lord. Kulomalap kaksikun katpulat lanalar ki tatapo. Ha kiksin siya sigusap lang kominus. Kung pinlong siya tapukingan akong kanta po klapen na tao. Manap siya isang katinat ko reklal met nga. Aki ngisi lakum kanta po klaka kat kanta kanin siya sila kimak katil pakala. Kasi metil pinte pornakin. Rikma wolal ngay aswiyalu. Kalang na sinmet. Kasha met manas. Hilay wala yumatan kaat. Kalam ksin siyak singaya. Met na pos. Aswiyalu ekin matanalu ka. Anikun wan matanalu ki alu siya. Wan wangin enlan matanalu ngay. Tena alu siya tena wisi siyakan la inas met pang matanalu wialu. Elvin to kat ti panglon matanalu kat panglon na siya met masona pornakin. Na faklas pel na kayo ba? Kumena na Jesus. Kumena na kon pornakin na nakimalimil pa. To kisin siyak siya Eric makanin Rick mawuna kayo walan may siya. Makiel te pornakin na. Ilay wala mo me. Asto pingin ako kung lang siplo ko. Nga mga ewo mo larap katil puliye. Ana lang silal. Nga mga yarski siyendri. Daki pelinti posim. Kal minit limekas ka no Rick makan lang na pon na. Limekas tapo. Limekas second si kalu. Alright, sinsya ka pa ngayon. Kawaklas, siyawlas, may na pos, may matipornikin. Ilala na may na kalang, ilala na may na wuwu. Ilpas wiyalu. Ilala kalang na sin may mata, ilala takfulat si may mata. Ilkitipe may. Mga patilakulin. Kita pak po kya mange. El kulyak yung on. Mit may tayo nga rawu. Kila raw rik mawu ngayon. Kil kasit pasta ma. El yamit flat. El yamit pasta el yamit flat. El yamit kasit rela. And with the land subsidy. May tangi yung pang mo me. El kulyak yung online cut. Top. Ay, siya ka pa. Online cut pa ko lang ngayon ko. Na fine like that. Kaya rin eh. So, kalau ang katapok lang na siya. Ngon ka pa kolay nga. Kahil na ka me. Pagsinsiyak siya metan. Sinsiyak siya to nga pa. Ilawan na ki-selfish in lalan ko. Ilawan na ki-molin lalal kong ilalan. Well, sang maikan na siya. Ada na mo. May pangay mga katali. Kat pinsikalan ni nalu, nakat matanan siya ngulitin na may wicked pornakin taring may mati pornakin kil, wi nalu,
Alam na mo malaro, ilkan akus ni na papa. Ilkan kiti mit masin srel ko, mit manas. Ilkan sum na lom unua, kya siya pa mitinin no. Ilkan pa yung liye mit prisoners ngayon. Okay, limit pa ka revelation. Revelation. Faklan lima pa, fashion, a peace. Nakatasya yan. Check one. Along si Kasha Ben naki en si mga msyaka na to naki mungul naki salvation. Amo masi ngati mo pangi masi kan Kasha in kan na salvation amen. Finurik ma wo when na si kan rik mo muna kayo. Ilte wala mo ne si papa si na ilte kanus wala mo si. Maluya na uswala mo si Kingon. Amen. Spirit of God and Word of God. Amen. Naikalam ke James up the sea was sing a like gosh. Naikalam ke book si mabasto mas ka kiri ko sing John up the tolu first limi gosh. Masimo uswala mo si ki ko pa ne si papa si. Ngamawang na ka gangel universal. La kumaluf ka ne si papa si power that might sit a liksi. Magain lang ngon, Rick Mawil ti papel din ne. Kalo na kalo. Amo pizza siya pangan na siya. Panang born again, you must be born again, meaning kumenda ka ng tako, uswayak na si Masi. Amen. Na Masi ba nangan pa, John Sapta Toli, first the Megosh, na James Sapta Siye, first singal algosh, inakalimila, Rick Mawungan, El Copen tako kay may chill born again. El Copen ko may tikita shock. Il te wala mo ne papa mo mo. Kulaman lap. Praise the Lord. Kalem Arle na kalem na pa. Urik mawo el te uswela. Na panang katikan mo may chibinti porna el pinete porna kinna na urik mawo el porna kin. Urik mawo nakimul mapatpat. El porna kin el mawo tilan mule ine el ito mapayla inalero pangan mailero pangan tiinin no el original panangan ma talik na tingkata el sorek mo kilimil tapela el me orek mo now nasiko inkanta pokla kumaitsima ti born again el matala na muna sinwait ngay nakiiplan mo lila wangin mo lila men born again, el taka urine cut, kung anon cut mo kay panna. Kaya lalal pungi, kaya malimil rala. Buksi alang si Tava, may siyak pa, James up the sea, for single algosh. Maluya na mo rala, may chill born again. Siba, Spirit of God. Amen. Jesus siya na papangay mo, wang simit ko in civil, ilya na kelfin de civil. Is useless. Ngamo keyword na sinmit ko siya na kan mga pa. Civil pa is useless pa tepela clue. To la kelimila ki kung is useless in vela sing kay ko na kung meron kan is useless pa man kung is useless na in vela sing tim ta in vela sing na kung finish useless kaya nan ngon na kung memta kaya nan ngon. Oh, praise God. Pangan God. mo siya pelsa mo chill born again ito lik shishik se ilawo se kalme pa when in past mo. Kung di ka na rest yaki. Wangin pasa na wo. Praise God. Pangan si mawo na born again panang may say nan kan born again. Kung di kan dia kaya wo say la rest yaki men el ululyak file la. Born again la kalam yun ang pala matay wag sing ka siya umita ka na velo may pais ma sa ngayon pe. So James at the sea was single like gosh. Sang masingan kitin rita la. Maluwa nga siya pinapagin magkasya. Pinako, Maluwa uswala may enlan nga na. Conporn kin. Spiritual birth pa Spirit of God. John Sapta Toli was ni Mekos. Number 1. Number 2, masima ba uswala may pa Word of God. Minil maluwa pangan. Word of God.
James sapta siwa singalal kush. Kumgandi ke ka CAP sapta siwa slungul tolu. Nagilong lime kush. Pangan mo swigat le kamit porn agency. Oh, ngamamit na kayo wali mga singay ito ke. Muling ko la siya. Ne papa, mit tu fashani na paus wala talik siya. Na wena kaya nang inalan malu paus wala pen nang na pagkacham kaya mising ma na porn akin ko. Inan chipe isus te in kasaw ka nang me. May kat sus sa tanan ki enan fellowsin. Sa papupuk si mitangan. Praise the Lord. Kal kulo ala nga muna pa ngala na kalam na pa pekengin na kangawi pa na sam to. Pangamawu ki pa basta to ala nga kyok na pa me mga kwenta na sin mo ito. Matapong le katit kay tama na kayo. Katit kay tama na kayo katlang sina share ruin mo ito. May kat study pa katlutut ki kastan kat in mapanang kung kan mo ki kastan kat. Now ke Siya ba may tangan? Riti singalal coach. Kilang sila si Pena, elus swikat le, ese muna siya kay kaspa ilan. Takat fawen ang fako si mit, in mashlon maurik le na kaywa. Praise the Lord. Arlen na kialim ala kaila. Kinalong silal si Pena. Wow. Kinalong silal. Born of your biological parents, Nina Papa. But this, born again, Pastor Nino Lakatal na ka, te kung sul pa isus la akluo, papa ng born again no. Kung isus la pel si panna, ke kat si Pena. So pinat may sul pa kakain, ki peptize, nga share tayo na simit na kayo ma-ekin, ma-wikat kilala po nga. Kat te sul pa kakain na simit, kat share na kaslan kat, kaslan kat e pay kesan na sil, pa si Pena liye, but katet te will al pak mo, kung tinay nina kon porn again. Lame pa fako, panang katepak, na kinakatwa nila likipelo. Wangan si pel may tayo akulukikat, wangan si may tayo pakat ka nakat tonong le, tari, ukwe matalpakat. May wangan kalmen norik masingan. Masira ka tuna keo pa, may malaymil pak, kata tuna ke, kata lalalpungin kikot matapelo, na kikot sumri kipelo, kata lalalpungin na. Timoin may tafako, timoin may tarikat kulu, timoin may tas salalan pung ikikot pa, kata na ng fak na nakikot pa. Ngay fak, kume fak, manlaymil fak, parang akong kan fakan. Nakatapok lamas ngayon, na kilpas fuyalu, pangay kalmig sisiyak simetan, ilpas fuyalu, at sipe, Hasripe na ki moulle lalan, na ki salvation lalo pa nga siya. El pinaro na kailan ta kawiyalu, al may tima ta kawiyalu, siya ano peptize le. Ka aulia ke peptize le kainin mo na kailan makuluk. Incarnis ngon may sakat. Ngon, hasripe na siya, hasripe na ki moulal pela, en na tuk mapatpa. Ilkoin part na wiyalu ni pang mal porn again. Manila ako sil matentans lalan. Uri ki may porn again sil. Asto. Kosh back. Hey, yeah. Tinasto, nga expect mo ito ko angin pe. Katikan tulong kanilya kilpert na tipeptize lang tari, pelak long ulam nga utsiyopuk le, kumpert na wiyalu, ikus na yan no? Hakun suna peptize le. Nga tikan tulong kanilya, nga sek na encourage lang pert. Sap, kisupen kat para, ete nga parang, tiluti mo walak, a kaslan kat, ki pasna linod pakan, o na ki mapilkoti ki papalang kat, kaslan, koy ni kalamay tsingay. So, when si pel, nga kumit, Tilukin niya si Met, in tisul pe ucha kui katalu. Kung tirak pen, because I'm sikalin na per iktok ngayon. Kang lang na siup na siyan. Heart may pers puyalu kaya. Kaya na maparty ang kanal takawi. Tal porn again. Praise God. Sang si Pastor ng Jesus.
May ako may encourage sila ng first na wiyalu. Brother Ian, praise God ki lalmet metel shot na shuman. Palayla ng first na wiyalu. May tulo ako na, may dakulukel. Encourage sila ng first. Hakaya ng first na kina kachiben na el molella. Tasokto. Wiyalu el te molella. Lalal pong ilal ki Jesus Christ pa molella. E aroan na ki malay milpak mo katinran. Civil pa Jesus le. Praise the Lord. Natari kume tius kume sum. Masya na si Pastor Malo. Akun sangpet puksi saya. When la na pange, John sapta tolu vaslimikos. Inakilam niya na pa yung malungan. Ilan na yung parents la pange. Ilan na yung papa. Malu para Jesus ilde sista kuf. Or maging kuf mo kayo na ilfak kuf ang That's spirit and the word. John sapta limikos. Tolu vaslimikos ilfa mo. Jesus ilde book. Nga fact na pay na siyong. Siya may ilfin tiye si Phil. Siya may ilfin tiye Jesus le ke kof engon. El kof la na ilya na ke. Kalma pa. Kung fin te Jesus le ke iko na vela. Kung te kan na vela. Period. Pamangay. Pero paisip na rin pasamalan. Kaya may lutiro ikala. Timaya ka kayo, kahit fakat na mahasya. Kung di kayo ni Jesus na kumasvela. Kung di kayo silbi, Jesus na kaya nang kumasvela. Enlan ka, tika na dari. Kung malam ka mo pangan maluma, born again, ka-salvation of the God. Praise the Lord. Nga ko'y long, mapastal lino il pako. Manil pastal in Pentecost. Nga ko'y long pa mga brother Ian el Shero. Manil talip siya na God. Komle el pinte por ngat te long sifa na malpa. Talik na kat, kung di kikatingan kikat matalong kaslan ka to. Pangay mo yan siya ma, inanay nga spelom siya. Lingat ka nito la, iyan el kal kalam ki makatil pa ko, na kinalora la pe posal misini. Ngat ka ilya lal brother na ina, kirik malala na kita ko alu, ngat na kalam ki, pati lakay ikat. Lakay ikat pati nito la, nanaklas ra itulukin kat pe. Harpel makat ki takat tiko. Payayin na kiiplan prima. Langon ilong sito equal manas. Who tiko Bible katin mo to asham shami. Ona kimelika etolu ilpakan. Singalon ko ng pak eh. Kikata asham shami. Katil porong. Katil long. Nalsa pinutia ka pukin akisas makinsi. Praise the Lord. Hem siumle. Na layla impostle siuma yine man kaya nga ne. In mo kum musinge kum litu kum layla kum lain na kaywa. Inem na sium na lain na kaywa. Atalik litu man mo ule. Ay na lom na kikatay na mga pinfel singe. Katilikes namin kanya. Anang ngam ta share na sin talik na tikamay ka. Kung pinproyes siya katan kaya kung ikes na ko short money lom. May to your sapatalik na tunganin your na inkasaw. Liyelas, katal sa pamamani luman ta same like ipukanya style latina. Mantirek mani inkasaw. Elikes lan siyum kenek lan. Manil pasut. Kikalal kumin kanisinin na luman. Praise the Lord. Kulyak kingon, praise the Lord. Wala ka tala na kalam musingin. Nasinmit na kayo mamawikat pa kayo online ngan. Inalin na kalam. Compinte Jesus na fella, kung wang fella. Compinte born again. Kat paus mo kikas, yung lal.
You're never in the Spirit. Combine it. Praise the Lord. Kulokak sikin kat ki kiaslal. Wait na kay wasipe tako. Mange makachar nga wakre kumyak. Kumin kan liye kum. Kumin kan liye ni nalan siya uluman. Kasi kawak luman. Kamait ma katili kestan ki mo uluman. Kumeti na mait ma fashion na long makay na. Ako meta ka na ki mauri ki Henry ki Mante. Kumin kan tako ako kumle na ke. Kumin kan sham makum long ki Henry. Makum long ki pabastadi. Pangay may mo ulum makum for sham kuna. Mat for saman katay na mamakatil ti askyan. Kumana tingkat. Kumpay ngalong sinapay yak pala tikat ki mo ulad brother Ali ka petalikuel may sungay. Dahil share message na puko ko siyang receive alakay la receive anti-selfish. Katinti pala siya takay nilan may talal pong iyo. Ngalan na lang siyang receive na pala. Mga kumlong ay, makat-rating ay, makat-share na siya mo ito. Katinanan ka katinaliyak mo, arsiwas las kitin pala siya kitin takarama kunes. Katina pala siya makat-kantipe, ako lang takatiana fak makatipak. Katproy takatan ni keslan siya king online. Kilalmit lal kikalal. Katin kan share, mamafal mait na kaywa, nkala, fellow na pon na makain wikat lang ay. Init to, kalam ke, la ilini nanalen si Pilpay susle. Kaya kof na kingon. Kilalal pong ilal ki malay milaro. Thailand kain isusle, sinka, kay susle lang fellow. Manili susle tari ki fellow. Payisil ni kuti mas poja ke. Wangan may tisus pelu. Pati susi nga ki pang porna kin nga. Kalme ya pa. Kung isusa sin papa nina. Kin nina papa. Ki kat makaipan na. Ki long silal kumin moul. Lorelan kenek singay. Ki wen natol. Ki pel sikum lalal pungan. Elsa ashwen. Ashmo. Si John saptali mekor po singal si. John saptali singal ikor elpak mo me. Mol mapatpat pa inito ikum. Jesus papat naman Jesus lar. Katlar. Praise the Lord. Yung anak sang sipasan. Pangisap na lasyo nga saplan siya pinas ma mitkulas nga ipak. Nga taring siya. Kulamala. announcement kita sapla kita ang siya may nagaywa masanga ko yak ke kita in Belson